Mấy cái quay na tàu Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bị truyền rây nệ lao mày thân riu tare. Asai March story churukum sing na tree na churuk. The Gaanphiu Mail, Tamenglong local newspaper, King in Sam the Co. Infal March story pungu. Government of People's Democratic Republic of Kukilan to my son Kara na Phuaklau. Na kamay president hi to na declare sukan mepu Mark Thangmang Haukip the Special Court Manipur's Infal West Ray Bell Khau Inpat Laukante Special Judge NIA Infal West Ray February 3 na Chennai kum singde na na churuk nung order issue sukan mekau Mark Haukip di high unlawful activities act khatni IPC tuang section azu bangkau case hai tat kai na bam tuangi tu na sa kane Haukip di high sureties kanai thui kan mai tang bell khau release sukan jongi sureties kanai tai dangka lakthum khani personal bond dangka lakthum mi kumna March 3 group kum singne na na churu khau video conferencing khori court appears so that khangni ti thai kane Ukrul March 3 pungu Jomi Village Chief Association Refusal District Administration ta boycott suthi tuna kau inda pat kan the boycott sukan meitai Thalong Subdivision Thalong Police Station khani Ringuna Charuk Thalong SC Assembly Constituency Ti Hai Fazal District Administration Bangkhau Laubam Kauri Government Gazetted Order Number Phaithum Tamrut na Chennai January 3 Chennai kum singne ni tri na kanai thailai na Churachandpur District Bangkhau lautat khang demand sukan tonge kaniu tong demand kaloi na chulau mak na gwangkan mekhau Jomi Chief Association Fazal District Administration ta complete boycott khang declare sudwangi to na press statement khau ti thai kane Tamenglong March 3 pungu Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, Kani Sports Authority of India, Mai Bharat Le, Socio-Economic Action Trust Tamenglong Branch Rigariuna, Saturday, March 3 Chennai, Kum Singne Nutri na Charuk nung International Women's Day, Mungdai na tatkay pinito na March 3 pungu nung press conference, Kau organizer nun reti thai kane. Mi tuang ngay hay inchu may nun tuang ting mikta ning tao may naram na, inchu may gway ta pumtan jilaw inbu kang, kay kun community kanit charuang kang, katpat na talo ba may puinun ta, Thai lau may mung suna tat kay pini tu na sa kane. International Women's Day kum singne ni tri na charuk tat kay ni may lam kaw. Press conference District Youth Officer Conference Hall kaw tat kay kan may kaw. Chuntui ngam dang may District Youth Officer may Bharat Tamenglong ri cham la may kaw International Women's Day kum singne ni tri na charuk High Ministry of Youth Affairs and Sports Sports Authority of India Kani Mai Bharat Rilang na India ton district phainai ringu khautat kai pani mi pang khautai Tamenglong district ni kaza ba mi tuna sa kane kaling sunatu International Women's Day High March tarik ta chat khautat kai ni tongi tiki Sunday puizang re Saturday nung tat kai dat khangi tuna sa kane mi tong mung ri tam me hai into mai nun ta palup tili me khau sai thau in bu lau khang khani into mai nun ta physical activities kau katiu lau mai sunatat kai khangi tuna sa kane Government of India Reflagship Initiative suna Achieving sports milestone by inspiring women through action. Asmita to my Bangkau. Tat kai gai pni kum na Tamenglong khau ni Asmita Lake Bangkau palup ta li mai duan hai tat kai pni tu na ti thai ka ne. Guikhanliu Malingmei siat tuang representative re Tamenglong khau into mai azu re pui akhat suna kai lau tan mai oza entrepreneur khani community leaders suna community khang tan ran na tan ba mi tiki into mai azuri education healthcare khani bai mai kadau cha mi hai la tau rau na ba mi tu na sa kani kumna gongni mai International Women's Day khau hai into mai nun ta katiu lau mai khani man sai koi khau into mai ta zai thau lau mai hai community koi ta zai thau lau mai le in cham mi tu mai tai lia lau khang tat kai ni tu na sa kane kamung khau palup da li mai na rap na into mai pang khau thai hai mai azu re katiu lau mai lat ni gwang sa lau kai ni tu na sa kane kumna mi tong mung Apollo ground Tamenglong khau tat kai ni mai khau hai into mai he tu mai koi re gwang ka zau lau na kadam la in sam lau khang sang hoi kani International Women's Day re gwang ni mai gan khau into mai nun re tam mai inbu ku khang chang zai mai inbu thau khang khani zau kau mai inbu thau mai sukhang sukho tu na karian kane press conference at kai kan me khau tai Rini Bao Obon Mai District Youth Affairs and Sports Office Tamenglong dong representative Rini kasau lau kane Tamenglong March 3 pungu Land and Properties Owner Committee Rui March 3 pungu Thursday ka National Highway tamrut na Chennai package charu khani Chennai Tosim Subdivision Tamenglong District Manipur dong ramdui su kasi lau kan me dong joint survey khani compensation tipat ni mai lam katum na tan sin thalo khang Deputy Commissioner Tamenglong ultimatum ti lau kan the
DC Tamenglong khang ultimatum tilaukan mitang Land and Properties Owner Committee Chairman Solomon Gaanphiu Ri chamla mekhau ti thai kan mekhau petitions kani representations hai NHIDCL kani Chief Secretary Government of Manipur khang kazau na concerned authorities nun khau tilau gai si kan tong thi tiki asai nga na kazinai metan hai tan palau mak na bami tu na pian mak mai indau kane new tong demand goi kanu indi me khau kadi lau kan me kumbam me sang re government khau sang ru hai compensation tipat khang ultimatum ti the tu na Solomon Gaanphiu ri sakane government remarks ri group na padai ma khau kani tong demand hai chulau mage thai tan my democratic agitation hai tat kai ni the agitation khau changpum tan my missionaries koi ti in thak bam nu we construction companies nun tong tan khani gari tat kalu mai ta think mai ka zau bom nu we kum na agitation khori siswai me pa tong nai thai state government recovery lani nai tuna sakane Noni March Taripungu Northeast Frontier Railway ton General Manager Ashish Banshal kani Northeast Frontier Railway tong official nonroi Awangko Railway Station Noni District Gwangna Railway tanbam mai progress kong zawlaw kanthe Tamenglong March Taripungu Indigenous Women and Children Foundation kani Green Eden Gardeners Club Tamenglong Manipur Rate Langna International Women's Day kum singnei na chui na charukam flower cultivation training gift again to my team cow March Taripungu nung Harmon Conference Hall khau tat kai kan the kamung khotai ki Chokani Christina Flower Lady of Manipur Resource Person Silau Kane Kumna Stephen Pamai Program Director NHMI Program Coordinator Silau Kane Kathmandu March Taripungu Nepal khau National Election March Taripung khau tat kai kan me khau kang kai khau ba mai nun vote 5 na phailau kan the schools khani community halls khau Q dingbang mai khang swang kang kai kho dingbang mai re Q sang diang na bot phailau kani tu na cham de ri ti thai kane Nepal kho mid term pool tat kai ba mai hai kum singne ni chui na pung kho genji re protest ran na tat kai kan me kho ri protest kho tai ri KP Sharma Oli government tai in tha kan chongi kum na in dau thaw re government phung dat ni chu tu mai thai than mak na ba me Tamenglong ting nai luan banrau bu tari churuk kum singne ni chui na churuk lau chuan kalan ting sin nai na ye sing bang mok na ye Ban rau bu tarik chanai kum singne ni chui na churuk lau chuan kalan ting sin nai na ye sing bang ting puk in than ne mai ke goi na king chui na king lau mi khang ta chuan ku mai in da we asai khang thu cham hai khau ring ngal lau the in chuan khong ru ma khai ke me kan ri king in sam da la kho chuan ku the